Haris dosta duži, misli da će tu iskoristiti. Ali vidimo sada sjajan low kick. To je prva razlika među semi pro mečeva i prethodnih finala, što su sad bez štitnika. I ostavljaju ti low kickovi više štete. Odlično, koljeno. Ipak Hari ostaje u stand-upu. Pokušava sada i Hidanović da napravi neki dodatan pritisak na Bošnjakovića. Stjerao ga je do žice. I odlično kontroliše prostor. Ali odgurio ga Hari svojim udarcima. Još nema pokušaja rušenja. Odlično skivaže. Pokušava sada Hidanović možda da uz žicu tu, ali zaista sjajni kikovi Bošnjakovića. Koji još uvijek ne pokušava borbu odvesti u partir. Zanimljivo. Pola runde je prošlo, ostalo je nešto više od minute do kraja ove prve runde. Razmahao se Hidanović, jeste. Ali izlazi Haris. Čujemo je Ramza koji sugeriše da Hari digne ruke. Odličan lijevi. Nešto mi djeluje da Haris šepa na jednu nogu. nogu. Ali vidimo sada serija sjajnih udaraca i odlazi borba u parter. Ide po, krenuo je oštro. Odlično to brani. Tako je desna noga, mislim da je uvrnut s globe i tako nešto. Ali moramo priznati Hidanović nije bezopasan. Nije bezopasan i dobro se snalazi gdje god borba da krene. Posljednjih 10 sekundi. Mislim da će ovih 10. Kreće druga runda. Kreće sa direktima po stomaku. Odlično. Ali evo sada je Hidanović uzvraća. Odlično, dva low kicka. Jeste. Dobra razmjena. Opet Hidanović pokušava da ga nametne na žito, ali sad čujemo i publiku koja vjerujem da će dodatno motivisati Bošnjakovića. Pokušava sada i Hidanovićnom serijom udaraca, ali Bošnjaković sjajno radi eskivaže. Ponovo pokušava to koljena, da li je bio možda nisak udarac. Pokazujemo Bošnjaković da mu nije to bila namjera, da je bio taj udarac u tijelo. Odličan low kick. Pola runde polako prolazi. Hari opet udara tom desnom nogom. Sada sjajan low kick Hidanovića. Preskače ovo Hari. I evo ga. Sada obojica pokušavaju uzdrmati jedan drugoga. Na pola smo runde i mislim da je Hidanović načeo tu lijevu nogu, vidim da je Hari promijenio gard. Mislim da se osjeti ti kao kikovi ispod koljena. Pogođeno je već par puta i vidiš da forsira tu
stranu. Minut do kraja. Sada ponovo low kick Hidanovića. Sada idu u bokserske razmjene, odlične. Sjajne razmjene. Opet low kick-off i isforsirao je to. Pola minute do kraja. Sada Bošnjaković sjajno ruši Hidanovića. Pokušaj neke giljotine, ali mislim da je ostalo, jeste, ali da je ostalo malo vremena da to... Malo je vremena, možda se to izdrža. Tu je i publika koja dodatno pomaže Hariju. Kraj druge runde. Odlična runda za obojicu. Možda sada pokušaj borbu odvesti u parter. Jer vidimo da Hidanović nastavlja sa tim low kickovima. Mislim da bi to bilo za Harija najbolje. Odlično je ovo preskočio. Drži u tom kontragardu. Hidanović sada pokazuje kao da mu nije toliko oštetio, da ga nije oštetio taj low kick, ali vjerujemo da ostavlja posljedice. Dosta su se istrošili jedan i drugi. Ali evo ga, Hidanović polako ga dovodi do žice. Minut je prošao. I evo publike ponovo. Da dodatno motiviše. Odlično low kickovi jednog i drugog. Mislim da se malo aktivirao Hidanović sad. Ali nekako u ovoj trećoj rundi ne prolaze mu baš ti low kickovi kao u prve dvije. Sjajna sada kombinacija Bošnjakovića, jest. To je sad ta zdrava noga. Udarac u tijelo. I evo i da li će ništa. Odlično. Sada sjajna kombinacija Bošnjakovića. Publika je to odmah prepoznala i pokušava. Evo ga dubog double leg, mislim da će ga svesti tako u parter. Sada pokušava završiti tu borbu tom serijom udaraca. Minut je do kraja. Mislim da se preokreće i razdvoji se. Ali evo, Bošnjaković ponovo pokušava taj double leg, ali brani Hidanovića. Odličan struk Hidanovića, još na žici. I evo ga, prelazi mu u gard. Mislim da Bošnjaković sada ima mnogo bolju poziciju. Ostalo još nešto manje od 30 sekundi do kraja ove posljednje runde. Morat će Hidanović leđima da ustane u žicu. Ali neće mu to dozvoliti. Hari. 10 sekundi do kraja. Sjajna borba, odlična oba borca, pokazala su zbog čega su zapravo večerašnji jedan od main eventova, tako da kažem. Jedna od 4 najbolje borbe večera.
Sada očekujemo i proglašenje pobjednika. Oba borca očekuju pobjedu, vidjet ćemo sada. Jednoglasnom odlukom sudija pobjedu odnosi u crvenom uglu Haris Bošnjaković odnosi pobjedu, zaista pokazao je lavovsko srce, šepao je na tu desnu nogu koja mu je bila na lijevu, ali se izvukao na kraju. Smogao je snage i došao do pobjede. Ali moramo zaista priznati da je Husnija Hidanović pokazao jedan kvalitet i da je jedan odličan borac. Hvala svima što ste došli. Sigurno da sada ima i dosta emocija. Ovo je ništa šta vam spremamo. Ovo je tek početak. Molio malo grad da se uključi u ovu organizaciju. Ove godine smo jedva ovo organizovali. Manjak sponzora. Hvala sponzorima što su pomogli. To je to. Hajde, čao.